أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. إذا السماء انفطرت. Medi mutasını tam uzatalım arkadaşlar. Tekrar. إذا السماء انفطرت. Tekrar uzatalım. Okuyalım. إذا السماء انفطرت. Tekrar. Ta'lar güzel çıksın. Tekrar. إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا الكواكب انتثرت. Tekrar. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا البحار فجرت. وإذا البحار فجرت. Tekrar. وإذا البحار فجرت. Tekrar tam kalın olsun fakat uzatmadan. Başla. وإذا البحار فجرت. وإذا القبور بعثرت. وإذا القبور بعثرت. Tekrar. وإذا القبور بعثرت. Ta'ya dikkat edelim arkadaşlar. Önce nefes kesilsin sonra okuyalım. Ta'lar düzelmiyor maalesef. Tekrar. وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. Tekrar. علمت نفس ما قدمت وأخرت. Alimet'teki kesre iyi çıksın arkadaşlar. Tekrar. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. Dikkat edelim tekrar. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. Rabbikel değil arkadaşlar. Bayı uzatmayalım. Bir de ya'yı eşit seviyede uzatın. Tekrar. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك فعدلك. Tekrar.
الذي خلقك فسواك فعدلك. Tekrar. الذي خلقك فسواك فعدلك. Kaflar olmuyor arkadaşlar. Nefes kesilmiyor, ses. Bundan dolayı da kalkar oluyor. Fi eyyi suratin ma şâ'a rakkebek. في أي صورة ما شاء ركبك. Tekrar. في أي صورة ما شاء ركبك. Olmuyor arkadaşlar. Meddi muttasıl ile munfasıl eşit seviyede uzatılsın. Tekrar. Ağır okuyoruz. في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. كلا بل تكذبون بالدين. Ötreler güzel çıkmıyor arkadaşlar. U çıksın tekrar. كلا بل تكذبون بالدين. Tekrar esreler de iyi çıksın. Tekrar. كلا بل تكذبون بالدين. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. Tekrar. Allah hem kalın hem peltek, biraz daha dikkat edelim arkadaşlar. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. Tekrar. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. كِرَامًا كَاتِبِينَ. كِرَامًا كَاتِبِينَ. Tekrar. كِرَامًا كَاتِبِينَ. İhfa kalın çıkmasın arkadaşlar. Tekrar. كِرَامًا كَاتِبِينَ. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Tekrar. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Tekrar. Ötreler biraz daha güzel çıksın. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ. إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ. Tekrar. Mim beli olsun biraz. إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ. Tekrar. إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. Tekrar. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ.
يصلونها يوم الدين. يصلونها يوم الدين. Dalda ses tam kesilsin, nefes tekrar. يصلونها يوم الدين. Dal güzel çıksın, bir de lam kalın değil arkadaşlar. Yaslevneha, yaslevneha değil. Yaslevneha. Bir de dal ta gibi çıkmasın, dikkat edelim tekrar. يصلونها يوم الدين. Tekrar. يصلونها يوم الدين. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. Tekrar okuyalım. Hemze tam çıksın. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين. Ötre o çıkmasın arkadaşlar, tekrar. وما أدراك ما يوم الدين. Tekrar. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. Tekrar okuyalım. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. Hemze boğazdan çıksın arkadaşlar, tekrar. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. Tekrar. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. Temliku'daki lamı uzatıyoruz arkadaşlar, uzatmayalım. يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا. Uzatmayalım lamı. Tekrar okuyalım. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. والأمر يومئذ لله. Tekrar. والأمر يومئذ لله. Tamam, bu süreyi bitirelim. Diğer süreye geçmeden bir arkadaş
Sureden biraz okusun ki zamanımızı dolduralım. Fatih sen oku. Ya eyyuhel insanu ma garrake ayet. Ya eyyuhel Bir saniye yayı uzatmayalım. Ya eyyuhel yayı uzatmayalım. Ya eyyuhel Onu uzatıyor. Ya uzat. Eyyuhel değil. Ya'da cezimde tam durursak o yayı uzatmadan okuyabiliriz. Ya eyyuhel tekrar. Ya eyyuhel insanu ma garrake bi rabbikel kerim الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Kaflar biliyorsun. Rakkembek. ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Sadakallahul azim.